Dobrodošli u 240 sekundi i 24 sata. Povjerenstvo za sukob interesa otvorilo je predmet o 100% povećanju plaće novog sisačkog gradonačelnika Domagoja Orlića i volontiranju te radu kao pročelnice u županiji njegove zamjenice Sanje Mijoković. 24 sata donose popis još 11 političara svih stranaka uhvaćenih u aferama u najsiromašnijoj Sisačko-moslavačkoj županiji. Iako Orlićeva prethodnica Kristina Ikić-Baniček nikada nije osumnjičena za afere o kojima se pričalo, državna revizija sada je otkrila nepravilnosti u gradu. SDP-ova županica Marina Lovrić-Merzel dobila je 7 godina zatvora zbog primanja mita, a nedavno je priznala dodatno izvlačenje novca. Darinko Dumbović godinama je vodio Petrinju i preko sinovljeve tvrtke izvlačio novac. Bivši HDZ-ov župan Ivo Žinić bio je u državnoj kući, bespravno u državnom stanu koje je iznajmljivao, a država mu je obnovila imanje koje je zatajio. U bolnici Sveti Duh ne radi više zbog mita uhićeni dr. Zoran Krstonijević jer je dao otkaz da ne ide u istražni zatvor, ne smije obavljati medicinsku djelatnost. 2 mrtvih na Staroj Zagorskoj, ozlijeđeni odvezeni helikopterom, policija još utvrđuje uzrok sudara auta i kamiona. Pregovore o kolektivnim ugovorima u javnom sektoru za sljedeći tjedan najavila vlada. Ministar obrazovanja kaže da zbog toga mirenje sa sindikatima koji idu u štrajk nema smisla, tvrdi da matura nije ugrožena. Punom parom radi se na hipodromu, no Thompsonov tim još nema sve elaborate kako bi dobio zeleno svjetlo za koncert. Pranje ruku u lavoru i skraćena nastava, tako je bilo nekoliko dana u osnovnoj školi Sveta Klara zbog bakterije u vodi, sada je opet ispravna. Za državni terorizam Rusija je optužila Ukrajinu i rekla da će odgovoriti na napade kada proceni da je to prikladno. Da dolazi osveta, objavio je nakon razgovora s Putinom Trump. Predstavljeno godišnje izdanje magazina Best Book o važnosti publikacije koja na 250 stranica donosi eseje, intervjue i ekskluzivne sadržaje, govorili su književnik i urednik magazina Miljenko Jergović, autorica Ena Katarina Haller te član uprave 24 sata Goran Gavranović. Kvaka 24, biznis konferencija 24 sata, održana je po 5. put. Odgovorila je na pitanja kako u svijetu konstantnih previranja ojačati biznis i učiniti ga održivim. Dobrodošli na 5. sad već možemo sigurno reći tradicionalnu biznis konferenciju Kvaka u organizaciji 24 sata. 345.000 eura zaradila je lani Maja Šuput i oborila svoj rekord. Kraljica svadbi najavila je novi neviđeni biznis i osnovala novu tvrtku. Udala se Darija Kinzer. Hrvatska javnost pamti ju po nastupu na Eurosongu 2011. s pjesmom Lahor koju su prvo na engleski preveli s Break a Leg, a potom Celebrate. Lucy Goose, 30 godina, najmlađa milijarderka, pokretačica digitalne platforme, titulu preuzela od Taylor Swift. Glasine da bi Mišković mogao prodati Rijeku američkom milijarderu Lee Andersonu iz više izvora demantirane. Jedan od 500 najbogatijih Amerikanaca obožava Hrvatsku i na Pelješcu ima vilu i vinariju. Pomoći ću igračima da postanu pobjednici, rekao je na predstavljanju trener Dinama Mario Kovačević. Želi vratiti trofej HNL-a na Maksimir. Modrić odmara Dalić na utakmici s Gibraltarom, priliku daje vatrenima iz Bundeslige. O slučaju mita u bolnici Sveti Duh, ponovno s Vilimom Cvokom. Vilime, što govori ovaj zadnji slučaj korupcije u zdravstvu? Korupcija je tu već duže vremena, nije od jučer. I ministar Vili Beroš i dvojica vrhunskih liječnika također su osumnjičeni za korupciju, samo za puno veće iznose. Kako to doživljavaju građani? Pa građani su prvenstveno fokusirani na to da su im duge liste čekanja i liste za pretrage. A u anketama nisu bili šokirani ovim zadnjim slučajem mita, smatrali su čak da je to uobičajeno. Kako se može to riješiti? Znači, samo stroge kazne za sve u korupcijskom lancu i jačanje zdravstvenih javnih institucija. To je jedini način da bi građani imali povjerenje opet u vlast.